Amakuru y'imikino y'uyu munsi reka tuyahere hano mu Rwanda. Harerimana Abdulaziz uzwi nka Rivaldo yatanga imyitozo mu ikipe ya Murera Rayon Sport. APR Basketball yegukanye igikombe cya shampiyona ya basket ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Perezida wa Ferwacy ari mu Busuwisi aho yakiriwe na perezida wa USAI David Rapatien. Minisitiri ya Siporo yakiriye amakipe y'igihugu ya Sitting Volleyball akubutse muri shampiyona nyafurika. Liverpool Football Club ikipe y'Masasayidi yabitse burundu nimero 20 yambarwaga na Kizigenza Diego Jota nyuma yo gukora impanuka ayikoreye muri Espagne mu ntara ya Zamora. Ku munsi w'ejo bizaba ari ibiciko bw'ikipe ya Chelsea de Bruges izakina Paris Saint-Germain Visit Rwanda ku munsi w'ejo, umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Inkuru ya nyuma twabyira ko nuko kapiteni w'Amavubi rutahizamu Amavubi Kagere Media atandukanye n'ikipe ya Namungo FC mu gihugu cya Tanzania. Ni ikipe yaramazemo umwaka umwe. Ku munsi w'ejo hashize igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyasinyanye amasezerano n'ikipe y'igihugu ya Arsenal de Ganas, Paris Saint-Germain, Bayern Munich ndetse na Atletico Madrid. Igihugu cyo muri East Africa aricyo Congo Kinshasa nacyo kiyongeye mu bihugu bigiye kujya bigirana amasezerano n'amakipe akomeye, aho kizagirana amasezerano n'ikipe ya FC Barcelona ya Lamine Yamal. Komeza bane nanjye turabakunda.